This is still nothing. It's still a baby's water. Nisezawubona umsebenzi wematch and match. Kona sithatha uqosho emisebenzini, sithatha udzilido, dzili. Yazi why economy. And kunokuthi kuhlupheke bona, ngamane bahluphekise thina. Ngamane bahluphekise thina yithi kumele singasebenzi. Yithi kumele sihlupheke, yithi kumele siyodlana le makasi le. And angisho nina nibaxoshile abantu bama-spaza shop basithengisela ukudla cheap ukuze sikhona ukudla. So manje ukudla sekumele sikuthenge kuphi Shoprite, Spar, Even Pay, all of that you understand Woolworth. Yeah. And sokuthenga ngane because sobe singasebenzi. Sizobe siphuvathi. Bese bathi ngcilo kwegrant. Yeah. Ila ngizobona khona ukuthi hayi imash and mash isebenzile. Bese bathi switch lokwe-NSFAS. Nizobona kahle ukuthi imash and mash iberegile. Bese basithi ntswi emandi ngoba vele kuyimanje vele siyasogola ngamanzi lokushini. Bese basithi ntswi logesi ngoba vele kuyimanje ugesi wenzana emalokushini. Hey! Nini ihlupheko niseta ibhala phasi. Bafana sidoqalela phansi sifunde ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu. Zoqalela phansi ufunde ukubingelela umakhelwane, ufunde uthanda umakhelwane wakho. From the stretch, nyakujela